kipindi cha taabu ya Yakobo, utaona ni jambo la kutisha. Fikiria na upige picha wakati ulio mbele yetu, kipindi cha taabu ya Yakobo, utaona ni jambo la kutisha. Ni hasira ya Shetani akitaka kupoteza watu, lakini Yesu atasimama kuwapigania watu wake. Ni hasira ya Shetani akitaka kupoteza watu, lakini Yesu atasimama kuwapigania watu wake. Sikitisha ndugu yangu, ya kutoa machozi mazito na kukimbilia maporini. Yatakuwa mateso makali, ya kusikitisha ndugu yangu, ya kutoa machozi mazito na kukimbilia maporini. Ni hasira ya Shetani akitaka kupoteza watu, lakini Yesu atasimama kuwapigania watu wake. Ni hasira ya Shetani akitaka kupoteza watu, lakini Yesu atasimama kuwapigania watu wake. Imani hasa yenye kuvumilia mateso, yenye kusimama kwenye haki, hata kama kifo kitangazwe. Yahitajika imani hasa yenye kuvumilia mateso, yenye kusimama kwenye haki, hata kama kifo kitangazwe. Ni hasira ya Shetani akitaka kupoteza watu, lakini Yesu atasimama kuwapigania watu wake. Ni hasira ya Shetani akitaka kupoteza watu, lakini Yesu atasimama
kuwapiga